Maruju ngolu ma dainang nani hafolongan namion. Jadi ala adong dori patuhami acara mangido tangiang di Jakarta gabe tanggal 10 bulan 5 2021 ma asa di buan hami dainangon tuhuta hatu buat ima di huta parlupanan harian poroon. Molo adong akka parange pangalakka doho pakatayon ni dainang namion na hurang lobi ditiki ngoluna mangido mahami tuhamu saluhut damang dainang tarlumobi di hamu salut hula-hula nami songon marsobba nami mahamu marsobba mahami tuhamu marsobba 10 jari-jari pasapul sadahon semat jujur asa salpuan hamu maisian bagas ngiro hamuna jala molo adong akka singir dohot utang ni dainangon ditiki ngoluna radedo hami macalo martonga ni bagas songoni ma jujur ngolu ni dainang nami nong jumolo pahoras sono kayak mau marumlah horas. Jadi semua realitas yang anak Amin ya nak. Soalnya dok lihat kata nama lo. Tidak tikko menaik foto-foto di ingatan nama di Tano dia. Hamil tuh neng mana tuh? Ibu bicara mana? Habis hano. Udah neng mana dia? Bedaman ngabobak. Karena utusan kamu berjalan sebentar. Dulu dia kan sadu tomor munak sadu nak do dia kan orang di Allah naik pas hatun so nama dulu dipahami tuhamu wana suhu nami mata dari alanya abang pada nama do asa masak tangi do so hurang do nama dulu beda bang na hombang Udah nami anak sekarang nama calo anak sekarang dos anak sekarang nama calo
Pasal itu keluar, pasal itu. Songon parbonamona alai nang itu so di tahu hamu berdadari di hari-hari nama itu dari dok ngatanya batu itu jumur dorong nami saya si depan gadong dua si depan udik mau tuh pesaran non nada potong tulos mana pasu-pasu sudi maham nanda potong udik ya sekarang nami apa tak songono mapar torbina mengerti dia pinopernina tutuo di anak sadana parsanggoman nang songoni dohot buruna dosikop ano melagit mamuse tu pahokku sibuan goa nama tiga duhur naboru namyo toma persanggongan di panggilan kami berdiri kapasu-pasu muda ada Dr. saya Dr. Mbak amat karyawata nama alit pas-pasuna soalnya hatanya berdua nama Jumani Sabtu hidup memang Jumani Sabtu baru kata pasu-pasu nanti nasa iya ke hula-hula kemudian ada guna-guna untuk martokan jam kalau dari itu aneh kolong nami mak rasanya perkenalan nami on berdaman mak atau nahobat tusi
kamu maka perjong-jongmu soalnya mah pinasahat kamu ini yang robah hanya manong-manong pa ulah-ulah namin asa baju aman ko tersobat saya kira pada tamu na dia muna pun nasuhut akan lalu Los baru diputusin na di pasar tamu do song si para sewanya kau udah muna di pasar kado bungon udah kan pasar ona itu kamu song di pakol song hata mau lihat ditarik ke pintu sepak muna ice studio do juhuna tago na tago tapi nasa muna tora dari belum mau lihat na muna asa sekopan na ko so do na dua ada orang hal kembali gata Peruvian orang sama mula-mula nangin nama calo lagi berkata melihat kita mana melihat di tempat gula baru apa dinami pakai nama lo berjalan pak asli atas itu nih Mana bang bulan-bulan ini? Kamu nak kira yang ada apa? Orang kau bulan-bulan. Abang padina malo asa mga liar tami ibogo ni alawannya abang boru namion ima bangar tami anak do di penembasan boru pai dalam gudang dia
bona suhu. Gabe itulah. Isuro kami songon hula-hula mo per bona nyari. Oh. Marga Sigalinggi iman nama buat. Rudang na jagar. Nama rura tutorong namar bulu tugijang. Agia ma di pudi-pudian ina borunamion. Molo tung adong dobe. Diakka naso marura tutoru agia ma tutur. Atau marura tutoru marbulu tugijang. Di pudi-pudian ina borong. Asa dabo matungak kanauli niyamu. Sigur mabinahan gawin na. Suwarso ni lang ihadong mao. Jadi ope ador apa lagi cikion. Lok songone di hari terhudul nami apa lagi cikion. Sisa ada boru kita Sigalinggi. Dia murah jadi boru nami selalu naking mengarok katani kami hula-hula mula ini Sigalinggi menyenai nang pasahaton. Ini marudam na jagar emen nomor lutu. Sawatik sila onok ku terlububi kami sa marga sebulan berali hari muna. Olo na. Perjual sehari wong malah kami do. Di basa-basa ni debata. Nagabi buhay sa anak ko tuto. Oda malah niya buko muna. Alay mangido ma tuha muna. Sa luho na mungkin gandeg ko po para niya mangguro kusang gitsang. Saram, isara ni roha muna. Oda naman ko kiroha namin na pala dito. So manido nila tutua. Kusang kang napore na hulog muna sa tuwa. Olah perdadar mengumpat tiga-tiga. Orangnya iso sili tuang. Munang mahamu maralu musuh talu maralu dong. Yang kita duduk sama di kami nomor duduk lagi. Boleh sorong dobe yang kadang kota duli apa cuma dulu di pasar ada mau bagi teo lupa mami duduk muna dapat jenara muna. Aku sudah aku sih memang hidup dah. Memang hidup dah mereka ini. Nek pasahato rudong nagagan mahami ko paburo namo. Asa pa inom mga simonang-monang niya, asa mo na para kung Mangarada ita, ana doboro, mangarada ita. Mana mo mo ano na. Hey!
Bonatu Ima songong kami warga Sigalipit Ima bona nyari nadoho ko harus berturut berduka cita di atas meninggalnya opung harus guru na iwahoon wala ada tulang tabuan ma ibana di bagas kami angka dia tunggu dimana dia tutang asia muni dewata asana pun imana terdapat pasuruh tidak ada so pinopor ni naboru namion obat anak dia mau berpuasa sama orang dia sabar ni udah teman hari. Saya tahu kenapa tuh berpuasa sama orang dia. Persanggoman. Saya tahu puru persanggoman. Saya tahu bapak nama tinuduhun. Persanggoman baik. Asal bahasa kami dulu dalam pas-pasu tu perni nak borunamnya. Baik nama. Bustehanin logo. Oh, lah tulah. Langsung mau hotel terbang dulu saja. Mau datang dulu ni. So, hotel. Marna sipamu. Oh, lah tulah. Orang kami udah mu masa perjuangan. Lagi tak potong atau rugi kan sama dia pe. Ini ada bana amutor. Oh, ada tulah. Ada bagi dudau. Iko manata mo tabu bobi bola nyari na odol si pati mo nak kadal sa. Ya, betul. Foto rabu tulah. Foto rabu tulah. Sedang kalau pasahator presiden di Pasupatu di Pemburunan Mon salah ada hal ini doma siaham si hobi si Bonggoa. Oh, jomnya tulang. Dulu, ala memang kita sih dulu sadar kita, jalan terbalik itu, masa doktai yang mana pada di TikTok jadi mau nanti pasar kami jumul itu kamu, oh, di kamu abang guru nami, Ya. kami roh, sekalian siang bonari hari dohut kemudian nih, kamu nomor tidur nomor ke Fernandes, jadi mau nutup tipis pe, abang guru lalu pasar kami. Kemudian di pasu-pasu nami tuh kamu las maruh kamu nak kemang boru do atau nak boru dah mau lihat mana boru saya dah batu boru ni nak boruan tu paho pu pangko hari ni nak boru nak sahur macam Oh, lah. jadi nama ngiluk
tamang boru dok na boru. Kubang ido kami mamusay tuamang boru nami opulena. Konsuelo sahani, udah tua muna, itu kami yang pernah nyari muna, itu kemudian pe nadok nak, mulu tuk sama ini pe, udah buat satu pasang. Jadi sekarang nak apa? Kami berpanggilan mau di bata, asal di bata mangkok di pasu-pasu lagi muna seduh, nah dia anak dobol. Kami rodos siap purni belum datang si bulu. Arang batan ada dua mandok, apa tadi udah, aparan. Dan sudah pun apa sesuatu dari dia. Dan boy sudah hamu garu ibek kami nuana hamu peranami siap burung si bulu. Terus penuan tu boras ibek kami. Oh, kumar borak bor dengan no potensial ibek kami. Las malam muda perakuan kabar asuh tersongannya masih kami burung si bulu. Kasih dia songot akak jalan di pasu-pasu. Dosa ratang baru. Kau kami song pendengar pasatun jalan di pasu-pasu, lima song untuk perkelingan kami on. Asaro dong kami on. Pati nama lo. Asal bol kami do agak lain kami do agak baru. Banyak man godang pol. Dia kak tadi Tuhanmu kami masyarakat masih ulah-ulahmu sudah lindi si bolot do ulah-ulah pengulian. Bahamang boro ada motor si do Tuhan. Dari sama perasaan muna ulah-ulah nami opung nami nakeningan si dia linding si bolon suasana nang siap pengulian ni ulah-ulah orang-orang di si bolon. Lu ngaku tak kasih pakai di laut kami. Turis doang dia nak dobol dia ke pasu-pasu tapi nasaha muna. Dia matong apa itu persebulan namin abin dia dengan namin. So narpe wala kata mula ate ro katulang muna butar pasata mi muna. Itikyok be. Anu ngaroha mo mo kami kita pasu-pasu asa roham na marmar ko hamo ko ulan namin sa luna. Gelan ni ulan namin laman ng padog pag ulan namin asa ka ajo ko sa bay.
masalah soal hari. Lama. Ini memang lalu yang ada di udah nak penonton. Kamu nak kini nak madok. Kalau masuk benar. Ada kejar kamu singgung bulat singgung bene. Siapa kamu berunan na ubin. Iba sa kamu do kalau naurung dihangus pada pekan kamu. Betul. Saya tunggu kepada ibu ang bulak kamu sama pasangan kanjil keparan nila korkor. Saya di bataman naman anak kamu sa tua. Ayaw na mo ba? Araw ni Hamin daw ni ulam mo. Napalulong mo itong nililihan. O surah mama SMS pero rohan. Narupan o laruhan mo ulit. Kamu po, telepon mo man. Ala nang sikopan mo si Tagalilihan do. Brunang yun. Dahil sa kasahan si Bugin. Sinaga. Asa Roma mo katulang na babae pangulupiyon tuwing mo daw muna om. Pandiangan sinaga. Idong nagdua siatur mula-mula na siatur mula tempat. Permula di dalam permula itu perhada. Marlaga, ope, asa manokter mahami sian bona tulang. Pandiangan doh sinaga. Marmula gabe madama marmula horas. Sopan kita. Padiangan doh sinaga dina mengadobi di bertuau nina borunan akan kena perina boru saluhuk nama hamuna hukam bari hami bolong songonope haradion nami di pertungtongan nami di penelubion nami di bertuau nina borun las manang rohamuna songoni majolo hatamat jolo tuhamu saluhuk na panguron nami tinading ni na borun nami ope amang pada nami asa mangaliak mahami di pogun alaman nina borun nami Boru Muhammad dong. asa baik godang na law si tortoran namin ima godang dia di asal dia magabi dia pahoratan di pinading ni napor namin para mang godang dia baik kamu pamita Dido di hamung bona hasumuton di sol bona tulang muna padiangan do sinaga sekaligus dohok tulang muna padiangan Gabe radana. nalaw pasahaton gudang na jagat paghitin ni tangyang ni tulang muna gula-gula muna sinaga dohok padiangan ang giat lam tu jagar nama tom akka pasipasu di hamuna akala bona hasumuton Sangiat makiti honom lam pang ibon hasungtom akka sila siroha laukas hat Dihita bona suhut jagar mahami tabain kisi diatta paelek maribata. Oke, paidalong manahupat boru itu lantai. boru
Nasopay nokta. Ipada pakai utak ka pultulang. Rumitulang ka puru raja. Iya. Sopa pultulang. Sopa ita. Ay, nagpulo lang tayo. Lihat kita, lihat kita. Baca. Padiana do sinaga imar udang najondak yang siap mati jualan narion selam ojak madihamut ka hajol maun sensowani manang kapas samota tujulan narion manang lagi dia behamuna salu naganu maringanan akhirnya niya kapino parina baru ibu nak kana tulang mudo boras itu torti hatani nama dia masih dohonon nami babi ben nabok baul baul pasalawat babi macam di musaluh na pamurun nami warga abian misulu mau deh hati untuk campur apa tujuan nami apa divisi ulus nabi nasa nami saya hafal ma binasuna ono tumpe jempet dengan jam bangun jadi sonari pasaran nabi ma pasaran nabi ma kulus doang ini mana anak nawapat kusuk kita terudur kita nawapat martu tortasiu tulang torsiu ini dong Ahaduli nami imar rajai patiana ikiono masaha kami ma molo sungok kami tulang muna bona tulang muna marga sinaga hatani na dua si dohonon nabi bejumulo gabira jangan dua men na silok papudi sere silok pagado manang naisi be hamuna kapino perina boro nabi dapatan nuli duhuk nama hamuna amar hamara matutu uduk tu si yang kamang baru asa takas mahita marsita mitamiang di barhidren di pasu-pasu nalo sepas haton nami tu hamusa luhuk na kaya nakon nabi manang nabi di dia hamusa luhuk na maringanan bumoto hamilo takas oba anak konnya namang boronan ina boronan maju na obat itu jol gabi kesinaga mau diatir aja nami
Nabatuduhon na dohot dohamin na saruba dohami dohot katulang muna papatian. Mula yon di bertuan ng berwon. Adok katalit kanamaral, adok kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Tanda mahami akat buana tulang mo. Marga Sinaga. Pasahatan nami maulus ito urabon. Ulos na gajang memberi dagabi, gajang memberi tahor. Bigyan namin ito na dihamu sa luhut na pinupanya kamang boro namin. Iya matutu. Tumpay manang lagi dihamu sa luhut na marian. Boro ito sa manipyo. Ulos ni Beda, ot partidian ni kami yang doktor ngatare bata. Asin maruhan itu. Sa luhut na makatam yang nami, siyang Marga Sinaga. Sa kapwa ng pilipanan. Amang kodya nami, aso pasatan mo sa kajang. Panamang kodya. Sa upahita rajata. Semanang rohamuna bajakot di haroro nami odo di pabenan nami maradukuk kamu saluhuk na geleng nami songoni majo hatanami tuhamu saluhuk na pamuron nami margahabian Gabi marangga balatu menasihat dalam tujuh huda harapan amain adalah tuhuda tangga balatu menadalat tujuh sudah hata pasu hata nauli hata nadinggan nabi nasa mula tuhami geleng muna margahabian saluhukna songoni do pun nami ape mayatong wapyo nami sa tumakto manijawi simonang-monang raja nami hatangin nama dua masih orang nami dua men na silog maga puli sana silog magado manang naisip ay ano kamu na nagaruli luhong mahamu sa luhong na nadabota pasu-pasu si pasahaton nami sa pula-ula mo sa aja may tatema ba patiangan atya mo iya ruruhon di baradaton dihami halak batak mo nga basahatan ito galing nami asa hubohol hami gerling nami sa luhuk na doon di bebere nami perpasa godak pohol-poholi asa hubohol peningkan na ubar tuson mana ma berdoa bapak jangan turham pohol kita bersiup siup raja taisita siup raja gajah mohon hukta siup raja
itulah dari tikyope. Ada nung orang mau lihat kagitan muna. Otong kami rumah sopa gua mau katulan namin pun namin sa luna. Alay mo lang sumot dia benar. Bagi dan naik marsopa. Otong lu sumot doon namin sumot na dua dan sudah na puro susako jadi palihan. Tung sumot dia be katulan dia ron namin nom. Dan sudah ada pada ron namin. Ada si benang susah dia. Tikyope. Nang rumah man bahamu asa. Pada kamu apa jomong muna. Apa yang pada nami? Pinang rumah kami mana ulah nami. Asa baik naman ko sampai. Kami dia karuruhun ibaratnya nasomol na taulahon di dua tahun anak nong bersibalosan kami dia kena uli naring kami asa tinahu men nong waltio pinay mutam tupano hata bahay mamang si tio pada muda amang bayar tu asa hata bahay mamang Ya kami hula-hula muna warkaniwa numara di Dusum. Songon na pasahakon. Oh, na ba? Songoni nang guru bere bere nami. Nang songoni hula-hula nai bersubat orang. Yang ada subat orang. Cepat sekali. Marmula ni sebab tu dalam macam gudang mulai. Bangarade bolu namin, bangarade. Nalaman niya luar biasa siya. Gudang lihat, mata lihat pengawian lihat perhorasan. Di sini ada beres ada kemudian. Tahan pengajian kita. Lihat surat bahasa Anda. Oleh itu kita juga. Ada program pancalo berbeda satu lantai.
so pasal tami, gumulong pasal tami. Tulang muna, hula-hula namin, tulang namin. Sinaga si Mator. Bere namin. Oh, ano tulang? Kau po namin, hindi namin. Gison, rumah udur hanya katulang muna. Ima, di siara, nang jumulo di alat kuwata, inangan ang kahawan nyo, siya tunga-tunga niyata, nang sal magbon. Posrohan namin, siyan hamil. Tulang muna, dibulian ni kota namin, totok tahu masyami naminang, masih tuturan, somor subak dilobihan. Di masara, siot doloran namin to hamuna asaan diat, marhite, nang tabataro anon, di kota namin, totok kamu sadar, hamun dol pitaruan, totok kamu, niramat hiruan, di pangaratuan nang tinggal di beberapa sudut. Bere, diaro na namin, walang sor dia pen na naboy tarpatupakan at tulangon. Hatanin na to ito na nagdokon. Sana sila pangarong na dua sila paulo. Kung sa harap na ipigaharap pen na hamu na boy dapat. Pasok-pasok na hintay ulos. Sa Suleiman, hamu dapat ang Karani, upasal tayo madolo pagdolo, ang magpasahan hatana, pagdolo mangraja hamu na, tapasan mo to, obat po anak. Dot obat sembuh. Kamar beres obat atami. Ulas turun abut dalam panitia pasu-pasu. Serabat terlibat tak bangun untuk gudang hasatan tu. Asa betulan, duduk di betulan. Dari oh, nabi. Kadang hari saya ropong. Betulan. Dona haruna. Dari namin doa beberan leluan. Terpatul apa temukan? Tahu di baru dulu ada ingat di hama karampungan tulang. Nain pasahato maka hata nauni ada. Hut pasahato ulas tolong rapu. Asa ambian masih jauh. Tolong baru dagabe, gecang baru dagabe terau, gecang baru dahoras. Yata bere menolak dari baratos konsonnya ini. Bona pasun. Ala dia mak terbus nabi. Bain mak godam. Napa sahato ulas horas.
Jara sauna hami mamora. Saat isori na saat matubat tohori ronda bulan. Nunga upas hatami, ulos tornabu, ulos negara gubernur kalas. So dalam perhentian pasukan tu hamuna. Maka berenami pahompu nini dohon nonami. Saya si barohan itu. Saya sama mutbang dia biar satu barohan. Mutbang di rapor Tuhan tadi kata. Dari sonima yang mamang baru son hatas dan hami tulang mata nama ope ditambahi tulang. Sinaga na kete tulang naruwa. Doon sa siya karambuhan. Detik ko tulang. Nagtarwak ka na bilang tarwak pinggol. Orang berbahasa soal naruh nakaling dan natarwak ka na bilang tarwak pinggol. Di orang munai namar berai do akan namar berai. Kasih berkelidah kami memang berhite dinang menggulinari motong munam. Roda motong nakaling asal napa satu kerbir. Anjia motong sodok nabui tua. Saya firma boki baur pasarangan. Firma tuntut dini kami saya udah kabere munan nang bebere munan. Saya udah kapok munan. Saya itu mana angka pangomuan. Yang cuma ulos si paras badan. Asa do orang macam nabui tua. Asa DP di bagasa tagan arbu metong di bagasa sob mungaro mo katulang namin mangulus ibadan majak ko metong dia katut di dia satu malu jadi otur ada katulang lasmar bari badan lasmar memperani kopi mula jadi titik kopi katulang pada tungna sumur dia be totong do kami sopan meredok kamu bulan-bulanan alain nanti orang tanah marsopan non nabui terpesa kabere muna on lasmar bari badan nantur di mula so ni ba pinangi do apa dia mau mempada nami? Acara rohani mana pada bakalan nami on? Baik mama, bukan sobai. Pak Teresia. Baik nama, I say bye. Nagulani, di ba benamuna lasangati. Atong matanyang mahal itu kuat dibata. Anjir, sudah bana di hamuna kabango pasamotan. Ay suka-suka muna masari. Asaraw mo sa tokat ada naman yun. Boy pasangapon muna hanya ka hula-hula muna. Ay sino mapinahan muna? Gabi mana ni hula-hula. Horak na magpagkasong na ang kabuhay. Inaway, yun na dati manuhatan.
Kasabaan mag-gondang si Tio Tio pada umat wasatan na. Tinadingin na po namin ng sa rumah 20 rumah. Di sorro kami hula-hula muna. Panjaitan rak doho rombongan pemparin do putar satu di Bangarna. Doho kemudian di nomor 2 na ita horak doho rombongan. Di hamu sa luhur na gelingan. Torokon yang akka faridanmu do akka hula-hula di zon pemparin di Bangarna. Alai ala songone matiki adong perkara tadi sedikalan abang baru jadi nang boy hamil pemurah parita sudah sejumpa matiki na musay arin alihet boy kita bisa ada udah korok hamil sudah atau udah muna pada siatur mula siatur mula dokpa mula ni batak tubuh mula ni batak berroha mula ni rumah hidup mula ni rumah korka ala bermula ni kondang batak baru jumpa di jauh mana mang kondang mula nanti gapai sudah dua awal saruna yang dua belum jopoku. Paano man ko nagsakala raja? Ang kaya tumba masuk ato bukan lagi nabe sakala jopo. Dua hosaruna yaman. Namalo namin. Akas pa na ba? Akas pa. Amang baru nabi maju tulu halak walau kamu perpudi dan baru dah maju tulu halak dohot ibu tu dalam baru nabi baru nauli nago di sordo au di borgen nauli nama Tuhan gontang muna kubere doi hingga dengan di rohanya kim Tuhan baru baru so dia hujan musimna di hatahot di umum di pasato sangat pihak pada baru dalam masyarakat dia nanti jadi nak umuran dia kim do akan tahu asa masangap po padanan malo Datang mulung dipilih udah ada di posisi jaring. Kami pokoknya dia punya tentu dia karena perkara na bila cincin perboru na punya moy. Banyak mangkot dan kita dua hutu sarunnya iba asal masa tadi tu dulu.
Raja Nedaho. Lain nami dohot iboto nami. Somon kalau kira pagdalan yulos dulu mah bapak dari bawah dohot opak nanti. Tapi dia horas. Allah. Abang pada kami. Abang pada nama lo. Hafur siap toba, gabir siap dairi, napura siap nakola. Hita batak toba, mengharap tu dairi, memboru siap nakola. Asal merotuh hana bang, tekas baik narang ini. Asal udah. Udah kini hutangi kata turun manusia dia. Ada orang sebab kata lalu dinadingkan. Perjojo yang mengatakan kami harus berpikir pada saya muna. Saya lupa menakarin dok rombongan nebaho. Umat di pasal tamu harus berpikir. Tuh kami geleng munaon. Asapir matumpuk baru persalongan. Biar matututup dinamika geleng munaon. Saya dulu mah kalau masuk ke rombongan katuran. Dan wajib asal rohan maksudnya asal mereka kamu waktu dalam pertolongan muna. Soalnya mah pinasa tua waktu udah nami penjahitan doa nabaho. Oke bang pada nami asal rohan mana udah nami om. Baik dong.
damat kamu pagbau tu baca lepas kau si malumun si motu ada Tuhan mufok dohot dulu amang baru na besa na baru na lulabu dinarohang masoba Tuhan hula-hula muna rombongan leban jahitan dohot na ibahon dihutuk dakadakan na tarik di ebing-ebing pergigian di soba muna tangan nami ganuk marisi hebing asli ngaruhan itu hasil ang mitambay madiha muna kapasariak kudulan na riyon kasayang ito tinagdong ka dyan ni umur suwak-suwak na nang dipartay na parang kami masih tarisang katahami pasay tahong buwan siyo iba Tuhan hatan bahan ma ako dak si Diyo los padung matuwa sa hatan ang kandinan lalu Disuruh amin. Sokan siyan pangulian niya na si nomor 2. Imam markasi hotang, rakdo akka hula-hulana, dohok na marhamaranggi, songsoni dohok marbudong sabadan, tumono songsoni dohok akka, berenami, burunami among burunami. Ala niyat to, di bagasan las merohan namin mga dobi, ihata sa umadwal ni na burunami ho. Matsay las ituturuhan namin, alam humulan namin, maulan namin, songon hula-hula, kamulian is nomor 3. Marmula-mula juga, marmula-mula kagay barko-barko.